Asiri tukulia lero ni golia rokana ko mochengo monogo cha sawa menyi ba Bobasi imeye county ya Kisii. Aya ni gagocha ekerokelio mu governor we county ya Kisii Paul Simba Arati maega yogo chorwa aimo kege tambo kerona koirana goichia asenkayaye kubatakana ni garo Bobasi elikonyara gosangana menyi bense meyo asengane manyekanite buna welcoming ni gomo yugo yokorekana asensemo ya mutonto muri kyo itobene ndemo Steven nekiranense meyo nagotwariganira roboti rokobwatia Nigore ngomo ya gaboko chengere miaka 40 no moyo mugavana Paul Simba Arati omoyega oreta mu abwatani be serikali ya county ya Kisii ensemo ya mutonto abantu muyaborega Facebook muyabora woda se pate yobosani onega bana Simba Omo mchio kisentro liata hiyo wana bakoma active. Aba nini go bachengero borayi bwa Simba Arati abwase basaba menyi ba Kisii komo wa Simba maboko kwene kyosukirie county ya Kisii igoro. Your Excellency, on behalf of all women who are here, tuakubwetiro kaboko kwa uokolio. Togo salama nyesawo le moyo atanga nebosio as you follow. Ekerogeke tobwatensa igamaro chenga no muchense igwa ngana chechaba basi ba kwatute kabiara Simba igaba gateneni bakwale tredanga Kabari ba okora makoruna korwa kiza kisiko. Machendege kogenda ya to finyomo ndoto ya Omokonyi bo mugavana Dr. Robert Monda nigara ababaikira na soko babuna chimba runa maseko ekera bainyoli chinga kichinko nguchie campaign aye wachikirwe nyangi ndi wachira bosa dai go ikoje no mondo na kiabereka pero manyete ejama yeko konse mokinkoli Nima yeto basata muna molega mama yeto banga mangana manga sitinga inu omoro asoko ragira muna my customer amanyete Kagenda to kwa sabera mokode melemia na bona ari ko sabera chinga kichonse ko re na ari ko monyora sa saba sana ne chabo tuko Nyabo kuminga kai ka peni na ro mosato na tuko okenda monyora Mutuombe tuwe kitu kimoja, tufute pamoja kwa manufaa ya watu wetu katika kaunti hii. Ndogo sababu? Ensemo ya Simba Arati na inakia bisiaye netindiera abakoli balia bonsi be county batabwati amasakara ikeranete. Kazi iko. As long as kama makaratasi yenu iko sawa mtapata kazi. Lakini hata kama wewe ni rafiki yangu hata kama wewe ni ndugu yangu na uko na fake papers, we can't entertain you. We can't. Chinga chio na remero belio bokorelie serikali ya yebegete asaruira yokorengana nia magenderase chinyomba chionsi isano nemo chirime ya Kisii. Nyamira in another 1 month tutakuwa tumemalizana nayo. Tumetoa hiyo uchafu na tunafanya ile inaitwa selections. Koripoteria Ndizi TV korwa sensemo ya mutonto gotoka ime bunge ya Bobasi Kisii County Elietaliane Ndemo Steven.